Awanen ni Ayat. Na minsan nga aldaw ket nagsarak ta, di dati paglingli ngayon ta. Insawang mo nga hanakon kayat, anyan nga paldaang diin nagnarignan. Saan akon kayat makita pa, saan akon kayat makasarita. Anyat nagbasulak apay imbatilang, naumakan kanyak awanen ni Ayat. Basulang nga isa koon gapo nga nagbaliwan, riknam nga ipapaay mo kanya. Napukawen nasamit alangin-langin, saan akon kayat makita pa, saan akon kayat makasarita. Anyat nagbasulak apay inbatilag, naumakan kanyak awanen ni Ayat. Saan akon kayat makita pa, saan akon kayat sarita. Anyat nagbasulak